dan, ja sam Boško Vladulović, učenik 4. razreda. Danas ćemo naučiti gradivo o Drugom srpskom ustanku. Posle propasti Prvog srpskog ustanka, Turci su se svetili Srbima. To je dovelo do podizanja Drugog srpskog ustanka. Drugi srpski ustanak je počeo u Takovu kod Gornjeg Milanovca, aprila 1815. godine na Cveti. Za vođu ustanka izabran je knez Miloš Obrenović, koji je izašao pred narod u Takovu i rekao: evo mene, eto vas rat Turcima. Ustanici su za nekoliko meseci oslobodili veliki deo Srbije. Najznačajnije bitke vođene su na brdu Ljubiću kod Čačka i na Dublju u zapadnoj Srbiji. Veliki junak bio je Tanasko Rajić, koji je poginuo držeći topove da ne padnu u ruke Turcima. Posle pobjeda u bitkama Miloš Obrenović je pregovarao sa Turcima da bi obezbedio bolje uslove za život srpskom narodu. Pregovori su trajali 15 godina, sve do 1830. godine. Miloš Obrenović obezbedio je veću slobodu za srpski narod pod vrhovnom turskom vlašću. Srbi su dobili pravo da slobodno trguju i da zidaju crkve i manastire. Milošu Obrenoviću sultan je priznao titulu knezova i dao pravo da ga mogu nasleđivati. Tako je nastala Kneževina Srbija, koja je i dalje ostala u sastavu Turskog carstva. Prestonica Kneževine Srbije je bio Kragujevac. Srbija je i dalje plaćala danak sultanu, a pod turskom vlašću ostalo je još oblasti gde su Srbi živeli. 15. februara 1835. godine je donesen prvi srpski ustav, koji se slavi kao Dan državnosti Republike Srbije. Knjaževac je današnje ime dobio po Milošu Obrenoviću. Miloš Obrenović je naredio da se sruši Gurgusovačka kula, koja je u vreme Karađorđevića služila kao tamnica. I još jedna priča da je knez Miloš plakao na grobu svog pobratima koji je umro u ovoj kuli. I domaći zadatak, pronađite na geografskoj karti gde su podignuti prvi i drugi srpski ustanak. Doviđenja.